futera kapera utakati nutakarurira chire mwana wa tata nataka na futera kapera Rab J Ekyafaayo ssebo Rab J ssebo lwasa kwatera bakapera ji aba Sodom nago nyoti futera kapera bwiro bwinji ani Nkore information eri mucheso kali bakuri ukangambira uturenjiri kale bamanyise aba Sodom nago murarahanga kabosya no warangize nyuma ya muhinduro mwonyo habo ko bakagomera ibigambo bya ruti umuringo nubwo gumo kuyatumire nuha bateka nuha sinzire vinyo omwege mure kugwizire gwa rohensi nangwe na hata nabura kinga nabusa ijoro chempero chikahike cyo kucomanza kundu kuchiteka emizige konkumuka ngo muryango gwigorera cyera kwigurwaho bamarika binamanu kukiza badanga bashume binenzamba bakwiborozya ubwako bwazo buryashweke mpanga umusibara muntu kucwerwa rubanza meza mpango ratebwo misho gito ogo bamwita Rab J Ekyafaayo Great African Radio nimba kunda mnonga okuba obwiro kwinja abantu nibo bakutereza ibyo gukora then nibo baza kunde cyeshongoro nkechi kora hizo lete kindi konka bakunda eki naba ine kindi cyakubaza kunda no manya most of the time nyonka nyowe nimba ninye ishongoro rero tinkwe shongoro muntu we namazima abwe nshonga yo kugira ngo tine wunguza kwandika composition kabanza na mbuzi ninze handikira nyenka at times ndiyo munju oba ninyiciro bano muyango konka nimba ndamunyenka then ncheza kugishohoza information yonkanye nacishohoza kugira ngo njira bacu hurraho tubone kubacorize yino za kurehora nabo bankundira so bafana bono bankundira konka niyo nimba nyishongurire cyukuye iyi information ero kunshemeza nyonkanyo nino banshemererwaho it's okay kandi bashemerera kuba kweza kushemererwa ate nabomba gita family yanje yo kompurikiriza babona ko bafana banje bweno bafana banje himuri bafana ba Great African no ma radios ni nyinshi Nkore naba yashazire mukurikiza Great African Radio abeshongozi n'ibindi nebyeshongoro bya gospel biro byinshi Nkore najata biro byinshi konkenza yo yanshemeze so ruhanga bampero mu gishoborengero kwitegereza ko muntu wawe ariko Rab J yanyenda ushobora abantu amazina gaugenyi migaho kuzayo amazina ganje ubwiro bwinji ine ebinte binta ko kira kukunda nakora ni n'izina rumwe nubanyita rutaranga izina rye kira kujurunje munonga nubanyita rutaranga iyo ni izina rumwe ninesho ngabo nje tagamba gando mazina nubakwita Christopher Christopher ntumayisachi Christopher ntumayisachi noze okazarwa bakwita izina Christopher noze kukana kufuta kumayichi so kamazina yo tinkutiraga kozesa munonga okoza amazina gitwe nyakora then Rab J Ekyafaayo Rab J harimo burreta ne standing izina arumeri yanje harumeri yasho Nkore yanje harumeri yamuzeyi harimo abinji baba takukimanya abinji bono baba bali aho shanga akushobora izina Rab J atakumanya amakuru agari mu izina Rab J akireba rutaranga nasho Nkore yanje nabakurataho bona baliyo akaba Rab J amyaka mukageje yo mazina kwishongora omukweshongora buri kimwe kikaba kibi aguna mazina ekirunje cy'imfuniro mukweshongora no relationships awe bayi then tini kuna kubeni manya kurisi umuka witu no manya abantu banga anga konga no my Rab J Ekyafaayo so mfunire connection is relationships music ya western umuntu yiza akakugira ati tfunire sente o music ya western nabana akubye abo kwa music ya western tikarugira musente
namazima kuba rero twatandikire bakujanga ngo twesongoro mu Ruganda ningo mu Ruzungu ningo Burundi rumu bariyo benye n'abanyankore ndo bakuru fixingayo then ukagaruka karwana ngo bajukunde bakatandika kujukunda icyo njyanci mayitsa ngo bambakure nore abantu abakutema umuhanda abakurwana redembe turi bo bakurufuna ndiza rufunwa abandi hadanka for example nka Museveni akazo mutsaka kore yagiremo n'abandi bamusangiriye nk'abantu 10 no basa usanga ngo bahangwire ninka bisatu arukuma batandikire akangura ho bisatu deni to twenjo inga free so abakurwana redembe turi bakurufuna abandi barize kwiza enyuma bafuna music bafutera bafune sente nyingi munonga izitakabasa kura muzeze sha wagambira muntu ati nani nyenda miliyoni ambago kwe ninga miliyoni zikibiri akugambira miliyoni zibiri tumureke tugende turete nanga uza kusanga ngo Muganda nibakumuhita kiwi ibiro zabaremerera za wabo munyankore zaba nyingi even na nebyivure bahangwe bitusindire gukoraho uza kusanga ngo utopindire so yari yo Muganda nubana wakumukiza waka nango nubwo kubatero watopindire so urukuba nahereruka yo last price munankanyo Baganda ito noza kusanga ngo iwe kandi uri hansi munonga yogwe oba washameze bikumusinga oba wajirota konka yo price yawe uri hansi munonga abena competitive rakabanza yambuze tatsi kurugaho kika umudi 13 zukutwara ubona zo no kungambira mu transport ne kubari nyingi hati naye buza ni Nkore transport nini nyenda garuka mu studio so funere mu relationships konka tukafunere mu sente relationships zo tufunere abo babuza kusanga nuza nanta uta expecting umuntu ukasanga ngo ari abakumanya ico trillion tukoraje kandi njyango kuzana no kwicerera sabantu music ya western iboni ibyo yuri nyankore even Luganda ya western music yuri nyankore Rab J kintu cyo gutera kiriyo ko twashanga ato umuntu ari kwenda ngo ashomere aha kintu cyo tire akaruga yakajya Rab J ibyo shungure byafitiye nibirungi kandi ndishomese umuntu ogwe nakunze kandi n'ikintu kirungi munonga kugira ngo ofune owakushagika wazaho umuntu utabwire nabwo kushagika then kuna ishire kaza kusanga nico nani kugambira munyenye shongorera kuna ishire kaza kusanga ngo ibinko shongora hariho nabandi abakunkundira abakubikunda then nasaramu kugira ngo abo nzita kufocusinga ubu nafunira abakunkunda nabo bakagambira abandi nabo bitiriza bakankundira wa music yinkora abo nzita kugumiza mu misho then persistence chine myaka mukaga then myaka mukaga relationships zibonekira konke binibyo byinshi nabyo binibyo nanyenda ngo shunashunire abantu umuntu akurikirize nawasa kuteka wabwire mu bunywani kine kibe cyabwine mu ninga cyo nanyenda nabo shunashunire turire bibero mu azani byo kusinga yo kuba byinshi noreba music industry ya Africa tia Uganda tia Western yonka ya Africa yona noza kusanga ngo abantu abinji tukugitora nkasense talents za Africa zone urukuzombeka nizibazo rya stakeholders wo ryo Omweshongozi niyo urukubanoza kufara buri kimwe cona mpaka ibara kurebera ukabona kutandika korezo relationships then obuzibu obutsindire yo kusanga ngabeshongozi generally nanye ndemu nuko kugira ngo abantu bomba baza bakurugabo vunanyiza biza amahero then abo vunanyiza bakurunoja ko kutanduka kweshongora bajajinga appearance ubwo yakuba umuyayi hata n'umunywenja gayari n'umushiki aza kuba maraya hata gwita kine makuru wancenga kurunogira ngo abo benye nabo vunanyiza bugantugabwa tubafunira mu kubanza then batukwata abo kuba bo vunanyiza bambakwata noza kuza kusanga ngo hati ya wabanza wa bracketinga abo kushana nabo then mwino tumwine wancenga nafuki hata ubuzibunu bw'inatsindi imitsindire yo kufana uza kwikamuntu akakureba akajya ubwo muri ngari burya sometimes burya hantu yemeriro burya no Omweshongozi abishongozi n'abayayi
tabona bayati n'abantu benjari then benyina bakufitira mu next step ati ngubo kudiga beni ekyo nekibe cyorebire emwe ni n'obuzibu bw'amani kusinga yarwo Omweshongozi buri muntu weno ine talent oba n'omupiira oba niki baheza kujajinga mu mode rege bafite jajingamu then kizire cyagaruka cyatandika kugobe nikiguma nikigoberera kikusika music cyugaruka nyuma Rab J izoba yaheza kugura motoka n'gagatari mahoro Rab J izoba yaheza for example katugiye ngo nyino mukazi narwana n'umukazi bona bararwana n'abaratemera abakazi bakubafa bafa Rab J warwana n'umukazi banga yakora makuru kasi bombambagari ankamakuru konka tinte makuru yuno mabarwana n'ecyo nawe bakunganye n'ebi home dukizire konka bamwe bakutabaza na kutabaza konka iyo mwarwana no kutabaza tubatabaza nazo kusanga ngiwe cyakozaho gwabo mugumango goye korire so kino buzibu wa campaign nejo na bunu buzibu bw'amana mununga then ugaruka kurebetse sanga umuntu atari wumfunanyiza kwa Rab J ssebo myaka mukagejo eyo maziro sofa yo maziro mukweshongora oyine byeshongoro binga ebyeshongoro nyine byeshongoro byingi konka nyine byeshongoro album emwe nimbasa kugitwara nk'ebyeshongoro byingi because nyowe ni increditing icyeshongoro kimwe kicamana munonga singa ebyeshongoro igana tinkumana kiretwa ki nyowe icyeshongoro kimwe ninkibara nk'ebyeshongoro igana then ebyeshongoro igana nimbere yabyenda nibasa kuba consumed mu cyeshongoro kimwe nintekateka ngo nkankwe nk'example ya Captain Don kunoja ngo akatere bye ninkimangwa ine byeshongoro byingi konka ntumanye mese then mese niyo standing aho Captain Don wakire cyeshongoro kimwe kinani ngamba ekikumanisa ngo apart from mese no Captain Don taro so nyoni imvari inge cyeshongoro kimwe kusinga byingi ine album yamwe ayirebe shongoro 13 konka nyoni imvari inge cyeshongoro iki njogura nakora composition injera karo mukasese composition nzitekame nakanyamageza g'ibyeshongoro igana umwanya go kugira ngo ukora igana bitine makuru bitine cyo kumanyisa uzi kusanga mutine nakicaza so ni imvari inge cyeshongoro kimwe kusinga kuba ine byinshi bitine makuru we bari Rab J nyine mama nyine data kompere byarenga abakaje no babiri bakinukira biba